Ye free apa e wo fifi mantamane de ne twirem wa Asante-Akyem atifi mensono no emu wa Asante mantamu Nsonyamye ye eho e na DA primary school eho okohwe dan ankra no esuade wo ma enuadan no kra nso aprotete ameni ya de sede na wodi tudwa sempanyfo mrem emeye wo mo a school for bia woko school ewo Nsonyamye D primary school ena wode wonsem ato aban animu se obedu school mu honom na wo hwe asetena wo ma ehu pa esanse te bia school no ewo mu enye te bia esese emofra etena mu esuade ne senti se wate school dam no wo suade a obi susu etwama wo hu de ekoso nyinara ewo school dam honom a eya ade a eha won pa emofra mu baako ene amo ajewa na ebra one adonkase ekasa afasa nsemi hu nsem bia wodi tu dwani Hajara Seidu eye ochwechweni ewo school yi mu na wode adesrede ato Ghana ban ene ankrankro betimi abeboa school yi nyinara enimu se obi biara emfa ne mo a emre Nsonyamye D primary esanse wona setena mu honom de eha adwen pa madesra me de ma aban ni akrankrafo a mo hwe nyina ne se so me yemboa adanya school block bia ma ya ankade boa ya ma adesua na kosu ni because ye ni edan ye ni bikra sabi wo de wani hye se de edan yitie na wo hye se de kuromo de atia wa hu nsusu ya ewo we ne te se ebuo bi na yetimu kra nti we de esanse ebi ni ho nti ena ye manage ni sa na dan we de kanye dan ya se school fo de teacher fo ntina mo ensuade enyo no nko to fix salami ena we assistant headmaster no no so de nsem bi eka asemi ho before abaha minimum how are you from the alpha ama do you campaign time so I'm about the situation but I am seeing young to what I'm about the I am one is in your day Emma it's long say on my day be a bit my boy be a man on my day. Assemblyman a owo ehonom enso ede nanu disem ekansa ensemi ho na entwemu bi odi tu dwani ebeye assemblyman and I'm started set me tro e de akọ district assembly ho sata na kono ngoni agogo nyina ye one district if we start time no e be sin na tem bia no na ye hu ne se eba na budget mu no implement eti no mesre omo mesra ban na masre individuals bia wo mutie ye nde se Nsonyamye school no etese asefem se suo emuna pe e wo se teacher for no epon because o man pon a nkra no entimi entena suo no mu ensia de e na teacher for no so entimi nyina esuo mu enkyere nkra na de eto mu hu se suo mu na pe na wo se omopon hafe omanfo bi nso a wote Nsonyamye a wode omoma ekosukuu mu honom ensem bia okan ye eni Yes, pointing bua, night and Goranukum, Zanzi school and the rest of Becumus, school Nikrum and the Crooning Yakru.